کیتا اکبر تیار ایویں ماں جیویں میت تیار تھی دیئے کیتا اکبر تیار ایویں ماں جیویں میت تیار تھی دیئے کیتا اکبر تیار ایویں ماں جیویں میت تیار تھی دیئے اکبر تیار ایویں ماں جیویں میت تیار تھی دیئے ہے جیندہ بچڑا مثل جنازے دے جیندہ بچڑا مثل جنازے دے ہے سارے سجنا کو سد نکھے دیئے اللہ جانے پی اجڑی رو دیئے اللہ جانے کئی اجڑی رو دی ہے کیتا اکبر تیار ایویں ماں جیویں میت تیار تھی دیئے اکبر دی ماں دے سپنا تو لکھ بار میں صدقے جاواں وہ جڑی اہدی ہے شالا بچڑے کو میں حلب وچوں برناواں او تقدیر جو بلے کربل دے وچ گل دتیاں بدل سلام لڑ پگدا نپ بی بی پوچھ دی آئیواں کیویں تحت لوہن گولاواں سفر کمال دیکھ دے لادا روح حیران حاجرہ دی تھی پر کمال دیکھ لے لادا روح حیران حاجرہ دی تھی ہے جدہ پچھیا لکھی حسین کنوں جدہ پچھیا لکھی حسین کنوں ہے کیویں تحت لہنک ولے دی ہے اللہ جانے پی اجڑی رو دی ہے اللہ جانے کئی اجڑی رو دی ہے کیتا اکبر تیار ایویں ماں پردہ پیا بعد 18 سال دیوا کیتا آخری پتر کو پیار مال لا دی ہوا دل دے بچوا گئے رہا ارمان جو سار آ میدان دے بجڑ کنوں پہلے وا چمیا سینہ ماں گئی وارے کر دم قربان قربان پئی آگے ماوا شالا خالق خیر گزارے نام لیلا دے پیار دا اکبر ضعیف بات آیا سدا اکبر نام لیلا دے پیار دا اکبر ضعیف بات آیا سدا اکبر ہے حسرت پوری کرن کی تے ماں حسرت پوری کرن کی تے ماں ہے جٹ جھولی دے وچ سمے دی ہے اللہ جانے پی اجڑی رو دی ہے اللہ جانے کئی اجڑی رو دی ہے
एक घर तैयार इवें बात मसला दे पुत्र दी मौत नहीं बर्दाश्त करे दी माए आगश तू गश नबहत उजड़ी को है वो दर दसियावा है मेरा साइड फिजाए न शादी थई न नाज कम आया जड़े गिन आए सजन अगे बरदे समझ के कपड़ा शादी दे कफन समझ के कपड़ा शादी दे है वीर सुवरा दे तू पवे दी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है एक घर तैयार इवें तैयार थींदी है एक घर तैयार इवें जीवें मैयत तैयार थींदी है सागी अकबर जसी ने विच जोहर एक जालिम सोच के मारी सागी अकबर जसी ने विच जोहर शहीद करके देख सा जगते शहीद करके देख सा जगते है कीवें अकबर दी अमड़ी जींदी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है एक घर तैयार इवें मैयत तैयार थींदी है एक घर तैयार इवें जीवें मैयत तैयार थींदी है जीता बचड़ा मिसल जनाजे दे जीता बचड़ा मिसल जनाजे दे है सारे सजना को सद दिखे दी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है अल्लाह जाने पई उजड़ी रोंदी है एक घर तैयार इवें जीवें मैयत तैयार थींदी है एक घर तैयार इवें जीवें मैयत तैयार थींदी